चलिबा था सिगी हौखिबा तारीख 12 हौख्रबा इस्लाम धर्म चलिबा सिंगी यामना मतिक मगुल लेरबा था अमा ओइरिबा रमादन गा मरी लेनना ngasi क्वाक्तादा लेरिबा मस्जिद मोहल्ला सिंगदा इफ्तार गिदमक ngamjaba khudol khara AKYVO gi team ama chattuna masjid sing adugi imam MO Azin singda khusinaki Islam dharma chaliba singi yamna matik magul leiba tha ama oiriba ramadan asida ngasi ga तंगदु लेता फम खंगद्रबा फिबम अमद लेरिबा इरेबाग मणिपुर असिदा हानगुम नुशी चानना लेमिनरकपा ओइरसनु हाइदुना AKYVO गी माइकैदगी अलागी मफमदा थौनी जबगा लोइनना मतुंग तारकपदसु खुंगंग असिदत नतना अतोपा मफमसिंगदा AKYVO ना मतेंग पांगबा ngamhanbiba ओइरसनु हाइदुना मपु महाकी मफमदा दुआ तौजरे अमदी मिपुम खुदिंगमकनसु AKYVO दा मतेंग पांगबिउ हाइदुना ख्वाइ पुमनमकी पुंगनिंग वाखल चिंगसिनजरी हाइना AKYVO गी प्रेसिडेंट मराइमयुम सलामत अली ना खंगहलगली पांगन की ओइबा ख्वाइदगी मतिंग मुल लेबा रोजा था रमजान थाला औखबा तांग 12 होरकपा सिदा हजि कोक्ता आइबा खुंगंगसि दा थेंगनरिबा समस्या कया सिगी मरकता पोचे पुथोक पुजिन तौबगी अथिंबा तौबा मैम सिगी मरकसिदा अवाबा कया मायोंगनि मरकसिदा All Kokta Youth Voluntary Organization na ngasi Kokta da leiriba mahalla sing da namjaba khudol pot macha among tang piraga lakriba edi tha simada Ramazan Sharif ki roza kaibagi edi iftar gi matamda hauba athumba na tangbagi adumlaba Allah amasung rasul gi tarika sunnat oiba adumlaba kariduda Allah amasung rasul yenga ga koina khudol pot si mahalla singda pibagi paromaduni ngasi banthok charisi hoje koina lep charibasi sebla unchi wali masjid masigi imam sahab da kuchi nazare